نداء الإسلام. الحمد لله الملك القدوس السلام السميع البصير العلام ذي الجلال والإكرام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام، وفصل لنا العبادة والحرام، وبين لنا شعائر العظام، فله الحمد والشكر على الدوام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من حققها أدخل الجنة دار السلام، وزهزئ عن النار دار الانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، النبي الإمام المبعوث رحمة للأنام، خير من صلى وصام واجتهد وقام، صلى الله عليه وسلم وأذكى صلاة وأتم سلام. عباد الله، اتقوا الله العظيم عملا بقول الله جل في علا. يقول الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mga jamaah muslimin, ipunsin Allah subhanahu wa ta'ala, itukbal sing kita niyo in pamudji iban pananglit pamahasud si Allah. Amo in Tuhan sangat in pangatod iban pangdungog niya, labi aula in pangingat niya, si masarta habang ipon niya. Minsan in kiaunan niya yat tuhaliw sin pitong kalapis langit, yat tunananaim babaw hataas sin aras niya, biyasin kya baita ni Allah ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. In Tuhan na tu Rahman, yattu siya nananaim babaw hataas sin aras niya. Habihat tu kahalan in pangdungog iban sin pangatod, labi aula in pangingat si masarta marikato taniukatan. Ummat al-Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala miulian niya in ipon niya, amo na in kita manusia deng hasarayaw-rayaw pagmulya. Piapabidda in kita manusia deng hakaibanan piapanjari. Karena lang sinallahu ta'ala in kita manusia, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Piapanjari kita sin Tuhan Allah deng hasarayaw-rayaw kapapanjari. Deng hamang pangmulyahin niya kato tani ummat al-Islam. In piabatok niya kita niyo paagama, amo in agama tatay maun niya hahadarat niya. Amo na in agama Islam, amo in agama piag aagamahan sing kanabihan na kauna, iban karasulan na kauna, iban sin ummat na kauna rin kato taniyo katan.
ini ummat al-Islam pang mulyahi kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naring hasabab yan, ya Abdallah wa ya amat Allah. Ya kau ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw mo kalupahi bang unuin maksud, may ta kau miyari pialahil niya pa dunya. Labi aula, ayaw kita makampanti hakabuhita. In subay na kita umumul, in subay na makaasawa, in tagaasawa, in subay na makalag-anak, ang pakulong niya tumikang tikang tumagna mag-ibadat. Ayaw. Karna in kabuhising kita di tahi kapag tugila. Ang kanalong sin Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi qasidatihi. Kam min sahihin mata bighayri illatin wa kam min saqimin asha hayyinan min ad-dahari. Pila nasadjalong na ring mga manusia. Ballog-ballugan, makusog in pamaranan, sa miyatay rahaway roon niya nam niya sakit. Pila isablong na ring mga manusia, kiyupog dan sakit sa tikmil pa masasing kita bihaon masibuhi. Naring hasabab ini ummat al-Islam, subay sa uton sing kita paaunon impag mubadara, pag us-us maun paamoin humampit kita. Sin bang uno maksud bang mahikita pialahil sin Allah subhanahu wa ta'ala, mari papabaw dunya ini. Ummat al-Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala lando kita pia pagpatagama. In subay aun marata amal ibadat luto tapahadarat niya. Karna in adlaw qiyama ummat al-Islam, amunari in pakarajaan naglalamod indamag iban buga si mano si hakahalan niya. Nareng hasabab ini, iyan kita sin Allah. Ya ayyuhan nas, ya kamulong niya mga manusia, ittaqu rabbakum, kabuga inyo intuhan niyo. Mahi ummat al-Islam intuhan ng daaki kato tanyo sinin papagmabugaon kita ka na sin matan pagmabuga. Sabab bang in ibadat sin kita, sambahayang sin kita, puasa sin kita, iban sin ginis babarapa pa ibadat. Bang wala ta piya tataytay, piya paagad doon hapag mabuga pa Allah, di yantay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nareng hasabab yan makabak kita ayat magbalik-balik in kalima, ittaqu rabbakum, in kabuga inyo in Tuhan nyo Allah. Long sin Allah ta'ala, lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu at-taqwa minkum. In ayat ini long sin mga sila ulama'ul mufassirun, nanaog hazaman sin mga sila jahiliyun, hazaman sin nabi. Hawak to in kiaunan nila magdaratong kanila in adlaw Idul Adha. Amo in adlaw bang pakato sambahayang hari raya haji. In kiaunan sin mga sila bukul muslimun, paglaruton nila in adlaw ini. Pagsumbayan nila, pagduyag-duyakan nila, pagkita sin mga sahabat, in arisin mga sahabat, kanilong na in maslabi aula, huminang sin kakahinang nyaw ding mga sila jahiliyun. Nanaog in ayat sin Allah ta'ala, lan yanala Allah luhumuha, di taymaun, di tuod taymaun sin Allah, in mga kaunod-unuran sin binatang syumbay nila adlaw yaon, iban sin dugo na asag doon habinatang syumbay nila yun, di yun taymaun sin Tuhan, salong sin Allah, walakin yanaluhu taqwa minkum, in kalagihan kato sin Tuhan, in bang kita huminang ibadat, ya agaran sin kagawgot sin pagmabuka tamatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat al-Islam, ubos kita dia aksin tuan papagmabukaon, iyan kita. Wakshaw yawma, iban kahanggawin niyo, pagtakamahin niyo, in adlaw qiyamah. Karena in adlaw inu ummat al-Islam, adlaw lando indamag sin tao. Mahin, haadlaw ini la yajzi walidun an waladih.
Di na makatabang hiina mo kan ama mo maun kay mo. Misan inkiaunan nila hawak to dunya tumabang kay mo. Hauno-uno mga pakaradyaan yaangot piya ngayo mo kanila ruah. Hadlaw yaon di kaw katabangan nila. Wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Demikian. In kaw anakan, in mga kaanakan, di raisad makatabang, ha mga kamumaasan nila. Bang inkiaunan sin kamaasan nila ahlul kafaratu wal isyan. Bang inkiaunan, in maas, nagmamaksiyat, wayroong pagmabuha patuhan, minsan pa inkiaunan sin anak niya, nagmamarayaw hawak to dunya, haadlaw kiyama, di siya katabangan sin anak niya. Di, inna wa'dallahi haq. Sabunal tulong sin Allah Ta'ala. In janji niya bunal. Sin aun pagsud surga iman aun pagsud narka. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya. Nareng hasabab yalong sin Tuhan kato. Ando ibot, ayaw kamu makawa sin kasaddapan sasat sin dunya ini. Ayaw. Karena in dunya ilong sin Allah wa mal hayatud dunya illa lahun wa la'ib. In kabuhianan dunya ini paglangug-langugan sadya sing kita. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. In kabuhi haadlaw mahuli amunaun in kabuhi al hayatul haqiqiyatud daimatul lati la mauta fiha. Siya na in kabuhi sabunnal matan wayroon na kamatayrun halaw niya. Nareng hasababin ayaw kita makawa sin sasad sin dunya. Ayaw. Wala yaghurrannakum billahil gharur lang sin Tuhan. Iban ibut ayaw tuod kamu makawa sin sasad sin syaitan. Karena in syaitan ummat al-Islam fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. لا تتبعوا خطوات الشيطان لو سنتهن فإنه من يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر bang mo iyagad inihigong hagas kay mo si syaitan da akon niya kaw maghinang sinhinang di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nareng hasabab ini ummat al-Islam adlaw mahuli adlaw makadamag karna adlaw mahuli ummat al-Islam in mga nahinang sing kita, doon nakahinang ibadat, iban sin hinang pagka at patuhan. Hinang mangi, bima'na, in ini hipakita rakato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allah jalla fi ula, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, wahum la yuzlamun. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuga iniyo in adlaw amu in adlaw mu'i na kamu pahadarat sin Allah ta'ala min adlaw qiyamah. Kabuga ini kaya ingatan sari sin kita sin aun adlaw kiamat sana in kita fi ghaflah halawm kita nasasasat kita sin kasaddapan sin dunya. Nareng hasababi niyan kita sin Tuhan. Kabuga ini adlaw yaun naman adlaw qiyamah. Mahi sabab haadlaw yaun thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Haadlaw yaun hitukbal namo dalong sin Tuhan. Hitumbas namo dalong sin Tuhan patiap-tiap manusia makasabat bang uno naman innahinang nyaring dihawak to dunya. Wahum la yuzlamun. Di sila anya yahun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bangin hinang mo yan nisan pa asibi long sin Allah faman ya'mal mithqala dharratin khaira isyu in himinang marayaw misan pa in lagu niya bihanglok sa inyaon hinang maraw yarahu kakitaan niya rahad daw maulihidihil dakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dharratin syarra hisyu isag himinang hinang mangi misan pa in sibi na bihanglok hawala niya kaya pagtawbatan nag-usus patuhan na yarahu kakitaan niya raisab haadlaw mahuli. Tinahitong basdakan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Karena in pagtihil tumbas yaun ummat al-Islam, wahum la yuzlamun. Wayruun labay pag-anyaya. Di kita anyayahon sinallahu subhanahu wa ta'ala. Damikyan haadlaw yaun, long sinallahu subhanahu wa ta'ala, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a wa la yuqbalu minha syafa'ah wa la yu'khadhu minha 'adal wa la hum yunsarun. Kitaan niyo ba? Long sinallah kamu ka inyuin adlaw, amunin adlaw qiyamat, mayta haadlaw yaun, di na makatabang hibaran maun pabagay na hibaran. Di. Minsan pa biya di inimbaya mo tumabang banging kiaunan sintabangon mo yaun. Ahlul kafarati wal isyan, tao nagdaruha ka patuhan, ibang tao masug magmaksiyat patuhan, di mo siya katabangan. Di. Talong sinallahu ta'ala, wala yuqbalu minha syafa'ah. In mga tao yaun am hindi mo sila katabangan, sabab sinta umangi sila, la yuqbalu minha syafa'ah. Di sila makatabok sin syafaat ng Hanabi sallallahu alaihi wasallam, amin ni makabunga. Sabab in kita nyo manusia maghuru-huru kita nyo lumawag sin syafaat, sambil makabatok kita nyo maun pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina dhaka sumujud in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga yung syafaat, in syafaatun in ummat niya, yanon na siya sin Allah ta'ala, tungas na kaw ya Muhammad, isfa' tu syaffa', syafaatan na in kabayaan mo, syafaatun, masyafaat sila kata. Ada po ni mga tao bardusa, nari sila makatabok syafa', iban uno pa, wala yu'khadhu minha 'adal. Di sila makauno, amuin bayaran nila sin alta nila, inbang man sila makasud palom si suruka. Di ato tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah ta'ala, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftadadi. In mga sila tao nagkufur patuhan, bang sila nawapat halong ka kufur, wala nakapagtaubat. In mga tao yaon ni santa inkyaunan nila hawak to dunya dayahan barkanan, aon sila alta biya lagbubud bulawan, in hipamayad nila pa Allah ta'ala, in bang man sila makasud palom si surga, di iya untay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Di nareng hasabab ini ummat al-Islam, biyandaan kita sin Allah ta'ala, pagtawkid kato sinin adlaw mahuli, la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. In adlaw yaon, amunin adlaw qiyamah, la yanfa'u malun wala banun. Di na magmumpaat in alta mo bang wala mo napakay na usal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in alta napakay mo hakabayaan sin Tuhan, magmumpaat kay mo adlaw mahuli. Wala banun, iban sin mga kaanakan wala mo na pinturo hakabayaan sin agama Islam, minsan pauno darajat aun kanila ring di hawak to dunya, di sila makatabang kay mo dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na adapun in anak mo hafizul Quran, in anak mo alim bi kitabillahi wa sunnati rasulillah, in sila yato makarihil mong paat makatabang kay mo adlaw mahuli. Amo yan ummat al-Islam, in banda katutan yusin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man hitukbal na sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga uno kakitab-kitaban si pakanya-pakanya adlaw mahuli. Sabab in tauna lumigkuat, nahitukbal kanila sin Allah ta'ala in book, kitab, unin loon sin kitab yaun kya lukis kya sulat katan bang uno in nahinang niya deng ha mga hinang maraw iban hinang mangi. Law sin Allah ta'ala, wa wudi'al kitab, iban hitukbal na mo na kanila in kakitab-kitaban nila. Bang ingkiaunan mo ring hamang at tao surga, matabok mo ing kitab mo tampal patuo. Na in mga sila makatabok tampal patuo lang sin Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi
fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Hisabun sila sin Allahu Ta'ala sin hisab sa luhay-luhay. Tinasarun doon makasud sila palaw sin surga. Naada po ni mga sila makatabok sin kitab nila tampal palawa karna in sila yaun taumangi. Mga mujrimun, kriminal pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long sin Allahu Ta'ala, fasawfa yad'u thubura. So, nilaraka na naman in siksa na mo, siksa sa ul. Siksa sa habdos-habdos. Wayasla sa'ira. Iman hitilakbo na mo sila paapinar ka jahannam. In mga sila tao makatabok sin kitab nila tampal palawa. Doon man ummatal Islam, matabok man in kitab, fatara al-mujrimina mushfiqina mimma fihi. Kakitaan na sin mga tao mujrimun, kriminal patuhan, bang uno in kialukis sa kitab nila. Kakitaan nila na. Pagkitaan nila yaong katan in adlaw, in pitsa, in minute, in oras katan, kaya sulat. Umiyan na sila. Ya waylatana ma li hadal kitab. Uno isablong niya mga kitab ini. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Wayroon lang na rin mga kakahinang ko sibi manahot. Atawakan maaslag na katampal. Imot malingkan kaya lukis siya doon kanikatan halawon. Hublaan siya. Karena lang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in kita yumano siya anil yamini wa anil shimali qa'id. Aun malaikat yarim niya magatampal patuusin kita nagsusulat sin hinang tamaraw. Iban malaikat niya magatampal palawa nagsusulat sin hinang tamangi. Puno sadya sila mutas ng kato banging kiaw ng tasumod palom siyar. Karena tumunay sin hajat iban bang ko sumuok pa asawa mo. In malaikat, mamutawan mo na nakay mo. Puwas ng hadto, in malaikat si masarta, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Wayroon ding hamang abis sa rakya kabtang mo. Simu na imulak ka iban sinhipos. Imbuat malingkan aun jima jaga hadir malaikat yaun ding doon nagsusulat. Kiraman katibi long sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin. Long sin Imam al-Baghawi rahimahullah, wa inna alaykum lahafidhin rukabaa min al-malaikah yahfadhuna a'malakum wa aqwalakum. Mga malaikat jima jaga katu taniyo siyusulat iban jajagahan bang uno inna hinang ta iban sin Nabi Sarata. Siyusulat nila ya'lamuna ma taf'alun min asy-syarri wal khair. Siyusul kaya ingatan nila intignot kahibalta hinang tamaraw iban hinang tamangi. Kaya ingatan sindua malaikat. Ang kanabang ko himinang maraw ayaw na ko magriya-riya. Magpakita-kita na hindi kaya ingatan na si malaikat. Tupot na ikaw iban sin malaikat iban sin Allah Ta'ala nakaingat. Ayaw mo na ba talaing kakahinang mula bay ring pagpakita kita iban pagparungog-dungog. Naamo yan ummatal Islam. Doon man pasuron na intao marayaw palom sin surga nila iban sin tao mangi palom sin narka nila bang maning kita niyo katan palamurun sin Allah Ta'ala hajumlahan sin mga sila makasud palom sin surga. Karaita sin Nabi rawal Imam Muslim min hadithi Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu قال صلى الله عليه وسلم يجاء الموت يوم القيامة كأنه كبش أملح فيوقف بين أهل الجنة والنار. هاد لو مهلي يوم من انتو سرقة حسرقة نلنا إبا سنتو نركة هنركة نلنا فبنجرهن سن الله تعالى إن كمتي كأنه كبش أملح. Biya siya sa parati dagbus kambing bili-bili. Ingka matay. Doon man, fayuqifu bayna ahlil jannati wan nar. Papatinduhun yaun doon hagitungan sin tausur ka iban sin taunar ka. Fayuqalu ya ahlal jannah. Aun na mamunding mga malaikat. Ya kamulong ya mga tausur ka. Hal ta'rifuna hada? Uno kakilahan nyo bang uno yaun? Amuin kamatay biya panjari biya kambing niya. Uning kiaunan hal nila.
fayashra'ibuna wa yanzurun. Hihangad nila, iliog nila, sarta umatod sila maun, paamin hipaatod kanila. Pag-atod nila, hoon na, qalu na'am, kakilahan na mo, kaya ingatan na mo ulang nabang uno yan. Hada maut, amunalong na ingkamatay. Mga sumunay sa bintaw, imalaikat, pataunar ka, ya ahlan nar, hal ta'rifuna hada? Damikyan, fayashra'ibuna wa yanzurun. Pag-atod nila, long nila, qalu na'am, amunalong niya inuno, ingkamatay. Fayu'maru fayudhbah. Fayu'maru bihi fayudhbah. Hipaparaak na sin Allah Ta'ala, hamalaikat niya, hipapasumbay inuno. Inkambing niya, namun ingkamatay. Pagsumbay, long sin malaikat, tataw surga, ya ahlal jannah, khulud, fala maut. Ya kamu mga tao surga, na salama-lama na kamu halam sin surga niyo, numanam sin kasanyangan niyo, fala maut, di na kamu mapatay, salama-lama na kamu halam sin surga niyo. Adapun yung mga sila taunarka, long sin malaikat, ya kamu mga taunarka, khulud, fala mauta fikum. Salama-lama na kamu halam sin narka, numanam sin siksa, iban di na kamu mapatay, salama-lama ron halam sin narka yan. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ما هو لبيسسن الله سبحانه وتعالى آية نبيت حلم في سورة المريم آية كتلوان تقسيان لنسن الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إبن papahali asila ya Muhammad lنسن Tuhan haadlaw hasra amunin adlaw qiyamah amo in adlaw idh qudiya al-amr, hawak ko hikarihil na kanila inuno yung mga tungbasin hinang nila, sinkikita nila na in panaiban nila yon halam sin surga in sila yon halam sin narka, nabayta isila in papagtagamaha sila adlaw ini, wahum fi ghafla, hasabab in kiaunan nila nasasasat sing parihasan dunya, wahum la yu'minun, iban in kiaunan nila wala sila nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yari ummat al-Islam in banda katu taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam murah-murahan im mga patumtum yato mahinang nato ilaw iban palitaan hakabuhi sing kita niyo marana tu luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ummat al-Islam, hari na to pa matutup in khutbatul Jum'ah hadlaw ini, mabaya na mo hibis sara in kahalan sin mga muslimun, hawak to haadlaw sin kita nyo bihaon ini. Deng naman hasimana limabay, hahikakaw haan taglima adlaw sin bulan December. Sambil pa adlaw ini, panagnaan adlaw sin tahun 2021. Long sin mga sila ulama, inkiaunan sin mga sila muslimun, hazaman ini hawak to ini, nabahagi sila patong kabahagi. Qismun yattabi'una al-kuffara wa yuqallidunahum fil ihtifalati wat tahani. Mga muslim simisingod hakakahinangan sin mga bukon muslimun mga kuffar, doon labay hapag-celebrate, hahaylaya, lialaggo nila mga kuffar. Iban labay paningod-ningod hapag-greeting. Biyasin umiyan, Merry Christmas, iban sin Happy New Year. Aun ning ha mga Muslim, makabag kita bihining kahalan nila adlaw iniban sin limabay adlaw yaon.
Hikaru ading hamanga tumpukan sin mga Muslimun, yabtadi'u bid'atan bitakhsisi al-laylatil madiyah bi'ibadah. Amu intartantuhun nila indum biasing kabi iyaun. Law niya mamasa kita Quran, magtahajjud kita, bang mo atud-aturun inhinang yato hinang maraw. Sana nagtaksis, nagtartanto sila, nagtutat sila sindum yaon. Subaylong nari pamanay kuri in tahun 2020 na tumahajjud kita long na sindum ini konsum 2021 halom kita long na salamat. In hukuman niya bid'ah. Aun ning mga Muslimun himihinang sinhinang ini. Inhikatu mga Muslim la yattabi'una al-kuffar wa la yukhassisuna al-laylata al-madiyah. Amuning kabi mga Muslim di sila maningud-ningud ha mga kuffar, iban di nila pagtutatun india sing kabi yaw, di nila paglaggoon. Wa hadha huwa as-sawab. Karena amuyattu in Muslim bunnal fahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. لذلك قد ثبت أن التهنئة بهذا العيد فتحرم باتفاق أهل العلم. كبيت سن mga علماء أمة الإسلام in magrit kaw, manglamud-lamud kaw, manglaggo ikaw, haadlaw paghayla sin mga kuffar, ini haram labay hakya pag maupakatan sin mga ulama. Haram in maningud-ningud Muslim. Haram. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: أما التهنية بشعائر الكفر المختصة بهم فحرام بالاتفاق. Adapun lang nga in pag-greet biasin umiyang kau Happy New Year biasin kabi iyaw. Atawa ka lang mo Merry Christmas. In bisara mo yaon. Long si mga ulama biakan Sheikhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah in ini faharamun bil ittifaq. Hiyaram labay hapyag mo pagkatan sin mga ulama sin kita niya. Haram ha Muslim imaningod-ningod. Biasin uno tahniyatul ansar bimilad Isa alayhi salam o bira'si sana. Atawakan biasin mga uno Yawmul Mother's Day, Father's Day. Haram ha Muslim inmang lamud-lamud ha pakaradyaan niya. Haram. Sababin niya untartanto kakahilang sin mga sila bukon Muslimun. Naampain mga kuffar amin nagpaaw sin New Year iba sin Christmas ini. Ya'taqiduna anna Isa ibn Allah aw thalithu thalatha. Ding hamang i'tiqad pangahagad sin mga tao ini hangkan kitalyangan maningud-ningud kanila. Sabab in mga tao ini in pangahagad nila bat kuno in Isa alayhi salam anak usog sin Tuhan. Katinyo kun. Ang paubos na biyabay tahalom sin Quran sinin Allah subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad. Nareng hasarap inibihin ini-i'tiqad sin sila. Iban ini-i'tiqad nila anna Allah thalithu thalatha. In Tuhan kuno nahambok hatu. Minal ab ng haama, iban haanak, wa ruhul qudus, iban nyawalihan suci. Amilo na sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santos. Ini haram. Kufur dakula. Hangkan na lang sin Allah Ta'ala, laqad kafara alladhina qalu inna Allah thalithu thalatha. Hiyukum sin Allah Ta'ala kafir. In mga sila Yahudu wan Nasara, amin imiyan, in Tuhan kuno nahambok hatu. Nareng hasabab inibangkaw simingod, labay hapag celebrate, pag kuyag-kuyag, habiasing kabi yawn. Iban sinadlaw limabay, nabiyada ko sing kanila. Sabab sinaningud-ningud kaw hapakaradyaan kakahinang sin sila. Damik yan ummat al-Islam. Deng hamang nga pangahagad sin mga tao inihangkan kitalyangan maningud-singud kanila. Ya'taqiduna anna Isa tamma salbuhu wa qataluhu. In pangahagad nila in Isa alayhi salam kuno na amuin siya unin hataas sin krus. Amin yun yalansang iban napatay nila kuno. Ang pauway. Lausin Allah subhanahu wa ta'ala wa qawlihim inna qatalna al-Masih ibn Maryam Masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum. Lausin Allah ta'ala inna nga sila namu. But in Isa kuno nakantong nila, kiabutang nila hatas sing krus, napatay nila,
Long sinallahu ta'ala, wa ma qatalu, wala nila napatay ni Isa. Wa ma salabu, wala nila nakantong ni Isa. Long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Walakin syubbiha lahum, sa sumagawa, awun hambuk manusia, piaragbos sin Allah subhanahu wa ta'ala, padagbos sin Nabi, kan Nabi Allah Isa, amunaun ini'itiqad sin sila piyagtuhanan nila, paigay-bukon yun, hinabi Allah Isa alayhi salam, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qatalu yaqina, iban wala nila tuod na patayin Isa alayhi salam. Nabangkaw na ningod-singod hakakahinang nila yaon, biya dakaw sin kanila kimakahagad in, bat kuno in Isa alayhi salam na kantong nila. Naring hasabab ini ummat al-Islam, fala yajuzu al-ishtiraku fiha wala at-ta'awuni ma'a ahliha. Hiyaram kato Muslim in manauri hakakahinang nila, iban tumabang la bi ayyi shay, misal hawno hinang la bi shay wala bil qahwa, misal lang minom hadjabay sab kita kahwa tawa kanti maun makad kanila, ayaw hiyaram kato sin agama Islam in maun lumamud kanila, sabab in paglamud ta maun kanila naw'un min at-ta'awuni min al-ithmi wal-'udwan. Ang palong sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal-'udwan. Bangkaw nang lamuri hakakahinang nila yaon, mabilang yaon ding ha mga pagtulong tabang maun paamuin hikalag mo sin dusa, iban hikapag ambulda isin kam. Ang paiyan kita sin Allah, pagtulong tabang kamo hapakaradyaan karayawan, iban ayaw kamo magtulong tabang bang hapakaradyaan hikalag niyo sin pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ummat al-Islam kahinapusan. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhuhum awliya'u ba'd. Ya kamulong ya mga bariman, ayaw niyo daha maglundang panon, magbagay, tarang niyo, gapi niyo. In mga sila Yahudo wan Nasara, ayaw niyo sila daha maglundang panon. Sababin sila yan, minsan pabiadin, karayawan piya pakita nila kanyo, ba'duhum awliya'u ba'd. Di na ko yan tabangan nila sa putika, sila ramis mo pagkahin nila yung magtabang tiyabangin. Di na kan tabangan nila. Narang hasababin niya, ayaw kita mang lamod-lamod hapakaradyaan nila. Ayaw. Nalong sin Allah Ta'ala, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Hisyo in nagmuwafaqa, in nag-agree, in naningod-singod, hakakahinang nila yaon fa innahu minhum. Nalamod sila ring ha mga hukuman biyantang sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mga kuffar yaon. Bangin mga kuffar yaon yalaan at singkabi, tabiya in mga Muslim naningod-singod hakabi yaon, lamud sila habong si iban dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala hakabi yaon. Namikyan lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadith kabayta rin kan Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, kaya akhrajahu al-imam Abi Dawud wa Ahmad, qala sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. وفي لفظ آخر ليس منا من تشبه بغيرنا. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaum, hisyo ding ha mga muslimun naningod-singod maun pa mga bukon muslimin hapakaradyaan nila in mga tao yaon lamud ha hukuman biyantang sin Allah Ta'ala maun pa mga ahlul kafar wa tughyan. Lam nahangkan na long sin Imam As-Sa'di rahimahullah, كل ما كان من خصائص الكفار الدينية والعادية فإنه يحرم التشبه بهم مطلقا بدون التفات إلى القصد. لو سين إمام السعدي رحمه الله تعالى إن كتان ككهنang tertentu menunjuk saja mga kuffar فإنه يحرم التشبه بهم. Sabunal to ding kakahinang yaon, haram ha mga muslimun in maningod-singod labay ha pag-celebrate iwan pag-greet hakakahinang nila yaon. Haram ka to tanyo muslimun in maningod-singod kanila bidun iltifati ila al-qasad, haway roon pagliling sin maksud. Ada kalaon ka to umiyan na inyaon biya mga pagsawbi bisad jabay sab. Nadida, diira tumanjari ummat al-Islam, hasabab karna inyaun sumud, paagamasin sila, naring hasabab ini, murah-murahan in kita niyo, hidayatan, sin Allah subhanahu wa ta'ala,
paran mabuntul iban papatukunnya kita niyo paagama amuin agama tatay maunsinsiya haad daw kana fattaqullaha ya ibadallah wa'lamu anna khairal kalami kalamullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa alaikum bil jamaah fa inna yadallahi fil jamaah wa man syadda syudza fin nar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة الأجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اجعل هذا البلد هذه القرية آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا هذا خاصة وفي سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين اللهم يا مقلب القلوب لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.